Dobrodošli u Radio Žetvu, emisiju o plodnoj budućnosti. Ovdje se zemlja sluša, a reč raste. Sa njiva i bašta, iz voćnjaka i plastenika donosimo vam priče o poljoprivredi, staroj mudrosti i novim rešenjima. Uz glasove poljoprivrednika, stručnjaka i vrednih domaćina saznajte kako se seje, bere i živi danas. Ovo je Aleksinac. Ovo je zemlja. Ovo je Radio Žetva. Voditelj emisije Vlasta Cenić. Da, to sam ja. Onaj što više voli punu trpezu nego prazna obećanja. Dobrodošli u Radio Žetvu. Šta je danas na trpezi? Draga Dušica, prijateljica naše emisije, prijatno glasa čita meni. Mislim i meni i vama. Proizvod sija kad znaš kome ga nudiš. Od oranja do oglašavanja. Slušajte kako proizvod stiže do kupca. 5. epizoda Radio Žetve, od njive do trpeze. Hvala Dušice. Dragi slušalci, dobrodošli i bolje nas našli, uz muziku naravno. Rodilo je kraj Morave i žito i blago, biće prela i posela, al će da se peva. Biće prela i posela, al će da se peva. Nema slave bez Morave, ni slave ni slavlja, nema sreće dok ne krene pesma Pomoravlja. Nema slave bez Morave, koju srce čuva, srećna slava prijatelji, nek vas Bog sačuva. Baš kako uvodna pesma kaže, naše emisije su posvećene zaljubljenicima u selo i meštanima naših sela, našem Pomoravlju. Naši sagovornici su i seljani i doktori za njive, more imamo i akademike. Evo, samo da spremimo slatko i vodu za prvog gosta. Naš prvi sagovornik, Dragan Škorić, akademik, predsjednik Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, kopredsjednik nacionalnog tima za preporod sela. Preporod sela snažno je podržan setom konkretnih programa koje sprovodi Ministarstvo za brigu o selu. Gospodine Škoriću, da nije bilo seljana, ne bi bili ni mi. Kad ne bude seljana, pa neće sigurno biti ni nas, zar ne? Srpsko selo je vekovima bilo živo, postojalo. Ono što je bitno, da se sada određeni projekti preko Ministarstva za brigu o selu realizuju. To su formiranje zemljoradničkih zadruga, kupovina kuća za mlade bračne parove koji iz grada žele da žive u selu. To je veoma aktivno i pozitivno, a posebno kupovina praktično minibusova za opštine gde treba da se penzioneri i praktično đaci prevoze do odredišta da bi mogli nastaviti svoj životni rad. Znači, srpsko selo ima svoju energiju kroz vekove utvrđenu i to treba negovati i razvijati. Želja mi je da naše selo i dalje bude veselo, da se peva pesma mladih devojaka i momaka, da praktično livade i pašnjaci budu pune stoke, da ono što je bitno, usjevi budu dobri, a posebno da dobijaju
povlašćenja kod kupovine opreme i izrade onih sistema koji su veoma bitni za navodnjavanje, jer bez vode promenila se klima, nema ni napretka, zato hajdemo svi da pomognemo selu, našim seljanima i da mlade generacije nastave seoski život. Ako ste pomislili, dragi slušalci, da je ovo bio neki pesnik, nije baš tako, samo se poetski izražavao srpski inženjer poljoprivrede, genetičar i univerzitetski profesor, doduše u penziji, akademik Dragan Škorić. Tokom rada stvorio je preko 150 hibrida suncokreta. Hvala vam, gospodine Škoriću, pozdrav i od slušalaca Radio Aleksinca. Za sve vaše slušalce koji vas rado slušaju i praktično vaše savjete uvažavaju. Srećno i sretno. Nastavljamo u duhu razgovora sa akademikom i njegove borbe da selo opstane. Pitali dete, gdje je lepše živjeti, u selu ili u gradu? Pa ja mislim na moru. Čekaj još malo, a kakva je razlika između sela i grada? U selu je trava cela, mislim iz jednog dela, a u gradu je isprekidana. Nije tajna, naravno, da deca vole selo i zbog dekinih lubenica i bakinih dinja. Joj, što volim dinje, kad ih pospe inje, i bogaču od pšenice, al najviše lubenice, i krastavce, i banane, i bucmaste patliđane, i bogaču od pšenice, al najviše lubenice. Jao, jao, ja bih brao, ja bih krao, ja bih dao svoje srce i zenice za srdašce lubenice. Lubenice, slatke kao medenice, crvenkaste prugase, crvenkaste. Lubenica i dinja su sezonske namirnice koje su ovih vrelih dana veoma tražene. Osim u marketima i u uličnoj prodaji, bostan se može nabaviti i na Aleksinačkoj zelenoj pijaci. Ovi plodovi su, kao i u prodavnicama, dovezeni iz drugih krajeva Srbije. Po rečima jednog od prodavaca, Radomira Dinića Race, bostan na aleksinačkim tezgama, osim iz Dobriča i Leskovca, počeo je da stiže i iz okoline Paraćina. Paraćinci su se nametnuli kao ozbiljni odgajivači. Nešto naš kraj sad ovde aleksinački kasni po pitanju bostana. Mi trenutno se snabdevamo okolina Paraćina. Oni su sad postali, tako reći, mnogo veći proizvođači nego mi. Čak su malo pobedili Leskovčani. Ovamo od Niš pa na dole je roba se osušila, znači nema bostana trenutno, što smo mi ove godine i od njih dosta odozvukli. To je mnogo kratko trajalo, 15-20 dana, i sad možete da vidite kad odete dole u njive bostan koliko hoćeš, ali je sve izgoreo. Sad se mi snabdevamo od ozgo. Za sada nema lubenica i dinja iz aleksinačkog kraja, a i kada ih uskoro bude, bit će to u ograničenim količinama, jer retko ko se u našim selima bavi ovom proizvodnjom. Više nema, niko više ne donosi od nas Aleksinčana. Ja koliko znam, mi smo dugo godina ovde, dugo godina radimo sa bostanom, na pijaci, pa nema, ja znam jednog iz Bobovište koji je proizvođač i jedan je iz Katuna, valjda od tuda, tako da od 70 sela, znači eto na što se svelo 2 čoveka koji proizvode bostan, i to oni ne proizvode sad neku količinu veliku, znači možda 40-50 stara i to je to. Nekad je to bilo kola u kola, ja se sećam kad smo mi počeli da radimo 2010. godine ovde na pijacu, znači mi smo mogli da biramo, ja sam prekupac, ja priznam, znači mogao sam da biram od koga ću da uzme bostan i po koju cenu, sad više nema biranja. Eto, ja bostan doterujem okolina Paraćina, znači i nema koliko ti kaže cenu, to ti je to. Slična situacija je i sa čuvenom aleksinačkom paprikom.
i ona je u manjku na pijaci, pa Aleksinčani moraju da po ceni od 120 do 150 dinara po kilogramu kupuju ovo povrće iz drugih područja, gde se još uvek nije odustalo od ove proizvodnje. Pa sad ću da kažem, evo, ima jedni iz Vakupa, jedno 3-4 njih koji su to proizvođači. Inače, nema više ovde proizvodnje. Zašto? Omladina je otišla iz selo, ljudi su ostarili, ne može više da proizvode, kao što je kod mene, kao što je kod svih. To je razlog. Da nastavimo tamo gde je naš prethodni sagovornik stao. Danas u gradu nema posla za sve, a u selu nema ko da radi. Ipak, nezaposlenost i besparica su neke naterali da počnu da razmišljaju o sopstvenom gazdinstvu, farmi, poljoprivredi, unosnom poslu i životu u skladu sa prirodom. Evo sjajnog primjera kako se može kad se želi i lepo isplanira. Nikola Milošević iz Moravca, vlasnik je poljoprivrednog gazdinstva Plantaže Milošević i istoimenog brenda. U pitanju je aronija. Pa aroniju gajemo od 2012. godine, a od 2013. je prerađujemo i cedimo prvenstveno sok, mada imamo još par nekih proizvoda u vidu čaja, slatke od aronije i tako dalje. Pa to je od samog starta bio najveći izazov kako doći do kupca. Mi smo počeli tako što smo oglasili putem društvenih mreža proizvod. Ovako, više su to vidjeli za početak samo prijatelji, da bi kasnije krenuli da se nekako da se vidimo i čujemo malo dalje od svog mesta, isto putem društvenih mreža, pa smo napravili sajt, onda smo stavili neku reklamu, tako uglavnom je to kasnije krenulo da se širi, pa smo krenuli da šaljemo malo i brzom poštom i van teritorije opštine. U današnje vreme je marketing neophodan, tako da mi bez medija ne bi mogli da se vidimo dalje od, da kažem, svog kraja. Tako da je vrlo bitno i treba maksimalno ulagati u marketingu koliko neko želi da širi svoj brend. Internet je značajna karika za širenje prodaje i generalno za održavanje svesti o brendu i dolaženje do novih kupaca i tako dalje. Pa iz cele Srbije, iz maltene svih gradova, možda najviše to ide za Beograd i Novi Sad, ali generalno možda zato što su najveći Niš je isto jedno veliko tržište koje nam je, da kažem, tu blizu, tako da maltene da nema grada gde nismo, da kažem, slali poštom, brzom poštom. Da li bolju cenu postižete prodajem putem interneta? Ne, cena je ta. Internet samo služi da dođemo do novih kupaca, da proširimo tržište van ovog našeg lokalnog. Cena je ta koju smo formirali i koja se držimo. Sajmovi, etnomanifestacije i slični događaji nam prilično znače, pogotovo i u startu kad smo počinjali, jer je to bio možda i jedini način da se izađe iz okvira lokalnog tržišta, da se dođe do novih kupaca, da ljudi shvate da ste vi ozbiljni proizvođač, ozbiljan kad vas vide na takvoj manifestaciji, pa se onda i lično upoznate sa budućim kupcem, pa to se stvori jedan krug poverenja koji može da i u našem slučaju traje i godinama sa mnogim ljudima. I na kraju da vas pitam, da li je bilo nekih problema prilikom te internet prodaje? Šta je tu najbitno kad je u pitanju kvaliteta? Suštinski nije bilo problema, sem što se desi s vremena na vreme da se slomi neki paket. Mislim, to je problem svih ljudi koji nešto preko interneta šalju, ali nije bilo problema, možda bi mogli malo da budu fleksibilni u smislu nekog ugovora boljeg, ali dobro, to je već druga priča. Da za takvu hranu budu jeftinije tarife? Poštarina, poštarina da bude jeftinija, ali opet poštarina je poskupila svuda, pa sad to je što je. Obzirom na dug period bavljenja, mogu da primetim da u zadnjih par godina
4-5 godina ovako drastično veća suša nego ranije i mnogo veći izazov da se dođe do berbe i da to bude sve onako jedro i krupno, s obzirom koliko sunce postaje sve veći i veći problem. Koliko to povećava troškove proizvodnje? Pa bitno, zato što čovjek mora dosta da se angažuje oko navodnjavanja, mnogo više nego ranije, tako da u tom smislu da, a i berba po vrućini je samo po sebi izazov. Primetili ste, prilog o aroniji je delo našeg urednika Ninoslava Miljkovića. Učinili ste pravu stvar. Slušate Radio Žetvu, emisiju o plodnoj budućnosti. Čišćenje organizma, podsticanje cirkulacije i prevencija u lečenju malignih oboljenja samo su neka od lekovitih svojstava aronije, poznatije i kao sibirska borovnica. O njoj smo čuli malo čas priču, ali priroda nije stala kod jedne super voćke. Odmah iza aronije u prvim redovima zdravlja stoji i kupina, crna kraljica naših ograda i staza, sa korenom u zemlji, a inače moći kao iz narodne apoteke. Kupina ima i svoju manifestaciju. Idemo u Ražanj. Opština Ražanj je na dan velikog pravoslavnog praznika posvećenog svetoj velikomučenici Marini, to jest Ognjenoj Mariji, bila u znaku kupine. Voća koje je nekada bilo jedna od simbola tamošnje poljoprivrede. Problemi u ovoj proizvodnji su doprinijeli da se smanje površine pod ovom kulturom. Kolega Milan Vlajić je otišao u selo Podgorac u tradicionalan obilazak zasada kupina u Podgorcu. Sagovornik mu je Gordana Milenković. Ove godine kupina vidim da je lepo rodila. Kako ste se izborili sa sušom? Pa jeste, lepo rodila, ali imamo prirodan pad, navodnjavanje i nešto pomažemo od kuće da oterujemo kace, jer je suša uzela svoj mah, ali dobro, izdržat će, nije loš. A da li ove godine ima neki uticaj na rod, ova suša i ovi kasni mrazi? Ima možda malo, ali meni se čini da na našem zasadu nema, jer smo ih održavali baš dosta. Đubrine je stajnjakom, onda mineralnim đubrivima i tako. I dobro je mesto za nju. Kako se snalazite za plasiranje proizvoda? Pa plasiranje proizvoda dolazi jedan čovjek iz Doljevca hladnjača i otkupljujemo, znači ovdje kod nas i tako. Pa cena je bila 130 dinara, pa 150, trenutno je sad 170. Nadamo se porastu, ali vidjet ćemo. Moglo bi da bude 200, 220, ja mislim da je realno. Dobro je ova površina, ali mi smo 5 u kući, muž, ja, sin i ćerka i svekar, i tako da postižemo da oberemo sami. Za sada nismo imali radnike, ni jednu sezonu sad. Mislim da ćemo i ove da isto sami oberemo. Ovogodišnja tema predavanja bila je podrška korisnicima za podsticaje u poljoprivredi kroz softversko rešenje e-agrar. A kolega Vlajić je želeo da sazna još nešto. Sada je sa predsjednikom Udruženja voćara i jagodičara Ražanj, Bratislavom Milosavljevićem. On ima kupinu, šljive, plantažni šipurak, negdje oko 2 hektara pod voćem. Očekujemo prvo da čujemo šta je sa ovogodišnjim rodom. Šljiva nema, izmrzla je i nemamo ni za jelo, ni za probu nismo imali šljivu. Kupina je nešto bolje, ima je visoka temperatura, je uništava, tako da je to polovično. Plantažni šipurak me ostavlja u životu. On je rodio mnogo lepo, tako da se nadam da će biti prihod, da će biti i para. Ja šipurak prerađujem sve. 5 tona šipurka prerađujem, nešto sušim, nešto pravim kašu u balone i to prodajem, i treće pravimo džemove. Sve je proračunato, sve ima svoje. Najbolje je prodati džem, ali to teže ide. Drugi prihodi po redu su kaša. To ide dobro. Prošle godine smo 400 balona prodali po 900 dinara. Suv šipurak također su dobri prihodi. 2 kila sirov šipurak ide za kilo suv. Imam stalne kupce, imam nekoliko kupca, naravno tražim ko je bolji platiša. Šipurak beremo sami, ja i sin. Zbog čega uspevamo da, recimo, naberemo za sezonu 5 tona. Samo nas dvojica. Zato što se šipurak bere 4 ili 5 meseci. Mi šipurak beremo do Božića.
Ovo je Radio Žetva. Vrelo je vreme, svi beže na reke, jezera, mora. Rekli bismo svaka čast ribama, sad one uživaju. Ali da li je baš tako? Južna Morava je sve manja, trava sve veća, a ribe pa one sve tiše. Da čujemo šta kaže Miomir Dimitrijević, predsjednik kluba sportskih ribolovaca iz Trnjana. Ja sam sportski ribolovac, to je život pravi. Svakog dana ribu pecam na reci Moravi. Ima mamce. Priča je sa poukom, obratite pažnju. Trza, da zagrize neće, to su ribe male. Da li ima među stanovnicima sela, naših sela, interesovanja za sportski ribolov? U našim selima i u okolini ima interesovanje. Međutim, kako prolaze koje godine, mislim da je manje interesovanje kod dece. Pre je mnogo bilo više interesovanja, da li ovaj internet ili ovi mobilni telefoni, ali dete su sve manje se interesuju za pecanje. Međutim, od starih ljudi ima da ovi stariji baš održavaju tradiciju, dok ovi mlađi manje više po neko peca, ali se slabo pronosi na mlađi pomadak. Na primjer, u Trnjanu ima aktivnih, računam 50 do 55 ribolovaca. I u ovim selima, pošto smo mi sekcija, klub ribolovaca Trnjane, mi obuhvatimo i druga sela. Ima ribolovaca iz vaših sela, tamo iz tvoje okoline, iz Bedetina, iz Radevca, iz Jakovlja, ali u mnogo manjem broju. Većinom gravitiraju oko Morave i sad ljudi zbog ove ekonomske situacije sve manje imaju para da idu dalje. Znači, ako neko ode do jezera gore ili do reke, međutim ovo vreme sad i baš zadnjih dana riba zbog velikih vrućina mnogo slabo radi, a i vrućina su za sami ribolovce, tako da je veoma slabo su aktivni ribolovci. Svakog dana ribu pecam na reci Moravi. Evo mogu da kažem da je Južna Morava u ovom trenutku je u takvom stanju da je, tako reći, postala potok. Toliko je mali nivo reke i što pojavio se pre nekoliko dana, to i ribolovci pričaju, neka boja, tamno brown boja, verovatno da li neki zagađivač ili ne znam šta drugo, i plus, pošto nema padavina, nema velikih voda da isperu korito Morave, toliko ima one trave. Toliko se, i sada ribolov koja je zapecao, ja sam bio pre nekoliko dana, nema šanse da se peca, da se baci varalica, zakačinje se trava, da se baci mamac, onda se trava zakači za mamac i nema uslova za lova. Ali ako ostane ovako vreme, pošto je mali vodostaj, bit će problemi sa kiseonikom. Jer riba, znaš ti sam da kad je mnogo mali nivo vode, gubi kiseonik i riba može desiti do pomora ribe čak. Dešava se u Srbiji, čujem, već vidim neke vesti. Trza, da zagrize neće, to su ribe male, sačekat ću veće. Uglavnom sve naše ribolovce vuče priroda. Znači, šta je? Mi svi imamo na selu, kao što se zna, i u gradu nije bitno u ovim teškim vremenima, to su problemi do problema. Primjer, i ljudi kad odu na reku, na jezero, to je pravi raj za živce, da kažem, za rešavanje problema, bar na kratko dok se maju tamo, dok pecaju, dok sede, roštiraju, šta već rade, oni zaborave te probleme i puno njih, i što kaže, napuni akumulatore malo zbog ovih problema koje se javljaju. Svakog dana ribu pecam na reci Moravi. Kad uporediš nekad koliko su ljudi provodili na Moravi ili kraj Morave i danas, koliko je to razlika? Pa ja mislim da je razlika jedno 50% manje, ako ne više. Ali kažem, mnogo je slabo, nadolazeći ti mali ribolovci, mnogo je neinteresovanja. I zbog toga nadam se da se možda to nešto promeni, ali ako nastavi ovim trendom, bit će sve manje ribolovaca na Moravi, a posebno u seoskim sredinama. Nema ni narodu bašte, nema ni kupača. Nema ni kupača, nema gdje da se kupaju, voda je faktički zagađena, nema ni tih dubina, nema onih plaža. Ono je bilo da pođeš na skelu, naprimjer ni skela ne radi, naprimjer naša skela ne radi, pođeš pa čuješ graju dece, kupača, to se izlazi, gume. Evo, pored moje kuće ima tamo, ne znam, gore neka lenkinska plaža, nema, niko ne prolazi, celog dana niko ne prolazi, nema to kao što je bilo
mada se nadam da će možda se vrate ta bolja vremena, međutim nešto nisam optimista. Eto, neke priče iz Radio Žece budu kao dobra udica, hvataju slušaoce i ne puštaju. Vaš voditelj je još uvek tu, spreman kao ribar u zoru da najavi sledeću priču. Posle ribolovaca dođu nam lovci. Kada zorom u lov pođem ja. Iako trenutno nema štete od divljači, poučeni dugogodišnjim iskustvom u lovačkim udruženjima očekuju da divlje svinje načine štetu na kukuruzu. Zbog toga apeluju na vlasnike useva koji su dužni radi sprečavanja štete od divljači, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo, da redovno kontrolišu stanje svoje imovine i organizuju njenu zaštitu i čuvanje uz primjenu nekih od preventivnih mera na način koji će da plaši i udaljava divljač. O tome je za naš radio govorio upravnik lovišta u lovačkom udruženju Tigar iz Žitkovca Marko Savović. Meštani i vlasnici tih parcela su dužni da obilaze svoje njive i ukoliko se desi šteta od divljači da prijave u lovačkom udruženju. Godina je loša za kukuruz i divljač napada one njive koje su dobre, koje su rodile. Ove godine je primećen veliki broj divih svinja, tako da apelujemo na meštane da preduzmu neke mere zaštite kako bi zaštitili svoje parcele. Samo neuhvaćen ostah ja. A mi ćemo za vas, dragi slušalci, izdvojiti samo neke mere, odnosno pravila zaštite i čuvanja u skladu sa zakonom. Zaštitom povrtnjaka, rasadnika, voćnjaka, plantažnih zasada i vinograda na način koji sprečava prolaz dlakave divljači, prilagođavanjem izbora biljne kulture koju zasejavamo, uklanjanjem useva i plodova sa površina u lovištu i u neposrednoj blizini lovišta u agrotehničkom roku, korišćenjem mehaničkih i hemijskih sredstava koja odbijaju divljač od useva, zasada i mladih stabala i to na način propisan pisanim uputstvima proizvođača, vezivanjem pasa pored useva, korišćenjem vidljivih plašila, svetlosnih i zvučnih uređaja, kontrolisanim spaljivanjem materijala čiji dim i gasovi odbijaju divljač, postavljanjem elektroograda, odnosno elektropastira, korišćenjem mehaničkih sredstava za pojedinačnu zaštitu stabala, voćaka i drugih sadnica, na primjer alufolija, metalne trake, plastične folije, plastični ili papirnati džakovi, šiblje, kukuruzovina i drugi materijali. Zatim čuvanjem domaćih životinja uz stalno prisustvo pastira ili pasa čuvara, zatvaranjem domaćih životinja u toku noći u obore izgrađene na način da se onemogući ulazak bilo koje vrsti divljači koja prouzrokuje, odnosno može da prouzrokuje štetu na domaćim životinjama. I naravno, kako se on obično kaže, i sprovođenjem ostalih mera i zaštita. I tako, reč po reč, dođe i naš skeč. Navikli smo da se u našim emisijama malo na kraju i šalimo, ali ozbiljno. Deco, izvolite. Danas sam kupila najbolje iz marketa. Lepe paprike, paradajz kao sa slike, sir bel kao sneg. Mama, što je ova paprika ovako tvrda? Bljak, ovaj paradajz kao guma. Ma sir, pa ovo nema ni miris ni ukus. Ma nije kao kod baki u Adrovcu. Ma šta vam je? Lepo je. Vidite kako je sve sveže, zapakovano. Lepo stoji u rafu. Moja ćero, ne znaju deca šta je pravo jaje, pravi sir, pravi paradajz. A kako to, bako? U naše vreme paradajz je bio paradajz, mirisao na sunce, pile trčkaralo po dvorištu, kljuckalo kamenčiće, jaje je bilo žuto kao dukat. A sada? Sad u prodavnici kupiš paradajz, pa mora da ga deblokiraš u vreloj vodi, da umekša. A sir? Nema ni trunke mleka, sve neke formule i dodaci. Ali mama, šta ću? U gradu živimo, nema bašte, nema koka, sve moram iz marketa. A što ne kupuješ od naših ljudi sa sela? Komšija Milan ima najbolji sir, Radojka prodaje domaća jaja, a Đoka pravi ajvar da prste
poližeš. A što oni ne prodaju u marketu? To je sad druga priča. Dobro večer, dame i gospodo. Ja sam Đoka, vredan domaćin. Imam najbolji paradajz u selu. Samo jedan problem. Ne mogu da ga prodam u marketu. Kako to? Pa lepo. Tražili mi papire, sertifikate, nekakve laboratorije. Ja se namučim da ga gajim, a onda mi kažu: gospodine Đoko, vaš paradajz je previše prirodan. Pa zar to nije dobro? Ma jeste, ali kažu mora u formu, mora u kalup, da budu svi isti, da ima rok trajanja, kao plastična flaša. Moj Đoko, nekada su ljudi birali ukus, a sad biraju ambalažu. A ima li neki način da ipak kupujemo od vas, a da ne idemo na selo svake nedelje? Pa ima. Mi sa sela se sad udružujemo, pravimo zadruge, prodajemo direktno na pijacama i preko interneta. Tako treba, Đoko, da sve bude zdravo, bez hemije i plastike. A da mi probamo taj tvoj paradajz? Izvolite. Ovo stvarno ima ukus. Ja hoću samo ovakav paradajz. Slušali ste, a možda i niste, 5. epizodu Radio Žetve. Ja sad žurim jer me ispred studija čeka jedna lubenica, naručena preko interneta, iz Dobriča. Eto, pratimo trendove i čuvamo frendove. Dragi frendovi, odnosno poštovani prijatelji, sljedećeg četvrtka u 11 sati krećemo ponovo. Reprizu puštamo istog dana u 17. Čujemo se i neka vam trpeza bude puna kao ova lubenica semenkama. Produkcija Centar za regionalni razvoj Dars Aleksinac. Odgovorno lice Mića Milojević. Urednik Ninoslav Miljković. Autori i scenaristi Vlasta Cenić i Ninoslav Miljković. Naratori Jelena Jovanović i Vlasta Cenić. Tehnička realizacija Milan Vlajić, Stepan Živković, Kristijan Đorđević i Vlasta Cenić. Lektor Dijana Borojević. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.